Assalomu alaykum bardor aziz, ro'zamangizdan baxar bo'lsin. Xo'p, imroza videomo именно добрая машинка мешала, чайлесе машинка онja машинка обычный пример саркадаги. То максимальный профессиональный машинка дарем. Я хамаш аст, худо хозир як ба як машина мекунам. Инҷа не только якчанд та вариантай, мисол қариб ки 10-15 намуди машинка ҳастанд, чайлесе инҷо зарагим. Метавонед ки бемол омода, масалан, вибр карда, рафтан то мумкин вибр яъне ки калонай. Xo'p, ага машинкаи мегӯем ки арзонтар ва буҷетни машинкаи Кронер аст. Ин хеле машинка чайлесе, ҷои зарамнокш Type-C ва ин кор мекунад, индикатор дорад, зарядш нишон мекунад. Дандонакош дестин чӣ майда дандон барои кантовка туғри кардан, барои лишгифта берад. Нархи машинка Кронер 121,200 рублай ва машинка компания King. Аса ай Кронер чанд намуд дига бо вибр аст, метавонед ки биёем бемаҳол бинед. Xo'p, да комплектасияш чӣ дорад? Аввал комплектасияш нишон кунем ки вақте ки мекушем, бардори азиз, нигоҳ кунед, да комплектасияш аст пакетакаш и насадкош аст ва зарядники ами машинка худаш. Чиқа ки дестин, сетта насадка дорад и шу зарядникаш. Маъмурҷон. Xo'p. И чизое ки да комплектация машинка худаш мебурад. Ва дигар машинка компания King, инам ҷои зарамнокш чиқа дестин Type-C ва инам мисол вақте гиронш бекунӣ, зарядаш нишон метавад, бо ду скорост дорад. Мисол як бор мечи химесша нигоҳ кунед, насадкаша мегирӣ, нигоҳ кунед. Якта скорост хеле кор кардиста, вақте ки ҷиқиҷа уже турбо гирон мешавад. Ин чиқа дестин, май дар турбо, значит ки турбо гирон шид. Ва инам нархи машинка боша 1450 рублай. Ва инам да комплектация чӣ дорад бардор азиз? Xo'p, документ шигал ки гиром, ана як нигоҳ кунед бардор азиз. Документ шагирте, мисол насадка, қати зарядникош да комплектиш ҳастай. Насадкош, қати зарядникош да комплекти фурӯшаста ва дамоҷа дофал ина ҳамаша ҷобаҷо мекунем. И ишо всё, мисол ина машинка. Я компания King бо чанд намуд дига аст, ина я компания King я машинка дигаш. Чотка ки инам дута скорост дорад, нигоҳ кунед. Якта скорост, ина бо турборо бичихи, дим скорост ҷоя ки сар мешавад. Заряди намуди машинкаҳои тример, заряди ки машинкаи ман нишон додам, зарядшон 3 соат 4 соат мебарад. 3 соат то 4 соат. Агар ки дар як рӯз агар 20 минута мисла берем, маънои вайдо ки дар байни ҷа ҳафта қариб зарядш мерасонад. Медонед ки бемаҳол истифода барем, насадкакоша майда да комплектш мебарад. Ишо ҷои зарамонак ки ин машинкаҳо Type-C. Ва албатта ма шумо тавсия метавонам машинкаҳое ки ҷои зарамонакш Type-C ҳам хеле машинкаҳо хайдорӣ кунем. Барои чӣ? Ба хотири оне ки мисол дар хонатон телефонҳо заряднокш Type-C, навушинидо Type-C, дигапо и телефонҳо заряднокшон мисол машинкаҳотон Type-C. Ва як заряднок метавонед ки ҳамаша заряд мунда буроем. Ва як машинкаи дигар легендарни машинкаи чотка тример ва насадкоша хеле десен 3-4 та насадка дорад дар комплектиш, шоткача, равған, зарядник, ҳама чӣ дорад. Ишо дар пастсафкош хати ҳасташ хеле десен. Итидои ки дар комплектасия хелеш мебурад, уже коробкаша як шудан хуш маълума ки багат метавад. Ина ки заряднакош хати ҳамаш дар дирша. Ишо заряди ин машинка, ин минама хеле маҳим машинка истифода мебарам. Ва заряди ин машинка где-то 4 соат, 5 соат, яки ин машинкаи авишина як баробар зиёдтар зарядш мебарам ва батарейкаи ира калониш нигоҳ кунед чанд хай. Ишо ҷои зарамонаки ирам албатта Type-C. Яки ба зарамонаки Type-C зарядш мебарам. Ирам мисол дидестен, ина коркуниш дастда удобно мешина, металлический и дандонакош майда хай. Чотка бад метавонад ки бигира хати кантовка туғри кардан метавад. Ва дигар машинкаҳое ки вақтиша мисол ҳамин ҳоли ҳам ҳастан, мисол бисёр бардор мепурсанд, Trimmer Dracon меган, ана ин машинкаҳое ки чоткаи бад ва дизайн қадим хушбакан, ин ҳамон машинкаҳо ҳастанд. Нархи ин ҳамон машинкаҳо 1900 рубл сар мешавад. Dracon ва ин мисол ин нархи буҷетниякаш 1200 рубл я бишнияй. Ва ин бошад масалан тример 5 соат 6 соат зарядш мебураги тример. Нархи ин бошад дар магазин мо 1900 рубл сар мешавад, 1900 2000 рубл шон. Ва машинкаи тример якчанд намуд дигаш аст, бометавонед ки WhatsApp да нависем, ё бизанед ки машинкаи тример барои ришгирӣ ё барои кантовка суратҳош равон кунад, шумо дар рақамтон мекунад WhatsApp дар рӯи экран шикайки десен. Ва я бошад машинкаи ҷалкай, машинкаи универсални сар мешавад. Универсални калон он машинкаҳоанд. Ин машинка фақат барои кантовка бошанд. Машинкаи универсални ҳам барои риш гирифтан, ҳам барои кантовка, ҳам барои муисариян ки семейни положение мисол метавонед ки истилоҷбариян ки дар муҳити оила истифода бурдан мумкин. Мисол машинкае ки бисёр ман тавсия метавонам, ана ҳамин машинка. Агар ки ин машинка маъқул донишида боша, метавонед ки ҳамҷа скриншот кунед, дар WhatsApp партоен, шумо да гапто мезанад. Машинка нигоҳ кунед бардор азиз, якта мекушонуш. Xo'p.
یک دقیقه ما این ماشین را بکشن شما نشون میدیم برای که بسیار باردور این ماشین خیلی اونجا که میدونم و کسایی که خیلی هم در کامنت نوشتن که همین ماشین اونجا که من دارم نه میچونم چیز نه کلون باشن یا که باردار است насадка خودش کلون насадка 4 تا دارد دسینه 4 تا насадка کلون دارد зарядник دارد شوتکا روغن همش هست ایشو ماشینکا خودش ماشینکا وقتی که خود چه میکنیم ببینید نمی‌بینید ماشینکا خودش با دو تا دیگه насадка دارد مثلا یک تا دو تا скорость های ماشینکا خودش کار میکنه یک تا دو تا скорость دارد با اینجا насадкаш регулировка میشه اینا 0.8 تا 2 میلیمتر насадка اینجا регулировка میشه که به насадка ماشینکا را خودش как برای کانتوفکا برای ریش استفاده بودن تو ممکنه و насадкای کلون که مونه برای مویسر برای راست کردن مویسرتون استفاده بودن تو ممکنه نرخ این هم ماشینکا باشه این همه ماشینکا 1500 روبل این همه ماشینکا 1500 روبل و چقدر گذشته زوی زرماکش تعریفی نیست لیکن و اینجا باشه هم خیلی ماشینکا اون رسانی باید چند مود دیگه هم هستن این خیلی ماشینکا اون رسانی با الوای ارزان‌تر این دیگه فیلم و اینم مثال 3 تا 4 تا насадка دارد اینم ماشین مثال جای زرماکش در کامپلکت خودش دم میبره زرنیکش اینم насадкаش در کامپلکتش میبره ایشو این насадка اینجا رگروفکا میشه اینا این خیلی رگروفکا میشه دیدین این خیلی رگروفکا میشه насадкаی و اینم مثال نظریه‌اش اینجا نشون میداد و که مقوله کسی پلاستیکی مقوله اختیار داده سی بختیار خب خطا میتونه که ویبر کنه خریداری کردن تو ممکنه کدامش که مقبول تو میشد نرخش مثلا 1400 روبل و 1500 و یک ماشینکای دیگه واسه که باید دیگه هم خیلی هست پروسس کم تا دیگه خیلی اینم نرخش 1500 روبل رنگ همون مرسل نشون دادی من و یک ماشینکای دیگه 2000 روبل مثلا این برای چی 2000 روبل و برای چی قیمت تر بارداره زود نشون میدم این ماشینکا مثلا любой ماشینکا وقتی شما خریداری میکنین مسئله باتریکش خیلی پرابلم میشه یا باتریکش سلایب میشه یا مثلا سولار با این سولار باتریکش سلایب میشه لیکن این ماشینکا خوبیش در میاد که دو تا باتریکا داره در کامپلکت ازش مثلا یک تا باتریکا این در پایین باتریکش و یک دیگه در خودش شفاندگی اینا آداره یا باتریکا دیگرش خودش در درون خودش این اینجا باتریکش رو موندگی وقتی که رگیرون میکنه نه اینجا که کار کردن سر میکنه و اینم مثال رگروفکا میشود اینجاش دیدین اینجاش جای رگروفکا شویشه اینجا خاطر رگروفکا میشه ماشینکا وجه دیدین این رگروفکا میشه مثال باتریکش بتونین که свободно ایواز کنین این باتریکش ایواز کنین و این شو در کامپلکتش مثال насадкаи خودشم میبره چند تا насадкаи دیگه رو داره چکیدین насадкаش شوتکش این ماشینکا خودش اینم ماشینکا اونیورسالیه اونیورسال ماشینکا نرخ این ماشینکا 2000 روبل و میدونید که به ما درخواست کردن اگر که شما این ماشینکا مخصوص شده باشه از این خیلی اسکرینشات میکنید رقمایی که در روی واتساپ دیدین واتساپ نمی پرتین شما در دسترس کنید دسترس که پشت ادرس که روانتون میکنه و البته این خدمت ماشینکای پرسونال اونیورسالی ماشینکای اونیورسالی میگم برای هم کانتوفکا هم برای ریش مردم استفاده میبرند سه نمودی ماشینکای پروفسیونالی هستند پروفسیونالی فقط آدمایی که مثلا سرسراشن و برای موی سر گرفتن به صورت استفاده بودن میشن و این ماشینکا البته هم وزنی هم دندونش کلانتر نسبت به این ماشینکای مایدار یا که اونیورسالی مثلا این ماشینکای پریمیر برای کانتوفکا دندونه ایرانی یوکنین دندونه ایرانی یوکنین разницаш десем мисол 100 ирам агар настройкаша майдаи бада кин лекин чини ин майда пасти бад намегирад ва ба ин хотир ин мушинка номдора мушинкаи профессионал мисол барчиҳо агар аҳамият доштан пеш сардориш мерем фақат гуфтига мӯи сартон ба дигар мушинка мегирад кантовкотон ба дигар мушинка мекунад ва ин бошад мушинкое ки сартарошо барои мӯи сар гирифтан истифода мебаранд ва агар касе ки мисол профессионали мушинка қати мехоҳад ки мисол мӯи сарша бигалоги фарзанд бошад ва барои семияи положение мешавад و نرخ این همون ماشینکا باشد 1700 روبل سر میشود همه اینا رو در کامپلکتشون зарядник насадкашون همش در کامپلکتشون میبره مثلا همون ماشینکا ارزان این پرسنلی 1700 روبل یک کمپانی کینگ وازی رو بگوشین که در کامپلکتش چی داره اینا کامپلکتش خب نیوکن ماشینکا پرسنلی رو جرقه دیگه که بدنش رو خیلی نشون میکنه نیوکن وارد از جز زمانش خودش کامپلکتش میبره مثلا گیرون میکنیشه ایندیکاتور داره зарядش نشون میکرد اینجا насадкаش با رگروفکا میشه پیش قفو هم ملایم هست که روغنکی چوت کارایی شدی تیاره ایشو در کامپلکتش مثال چی میبره نیوکن این در کامپلکتش ماشین داشت این در کامپلکتش نیوکن насадка روغن شوتکا شونه و зарядник
ایده کامپلیتاسیون موشینکا برای که نرخ این همون موشینکا 1700 روبل نرخ این موشینکا 1700 روبل چقدر که شما دیدین آن این موشینکا و این موشینکا دیگه که مثلا بسیار من تعریف میکنم موشینکا یک کمپانی کینگ دنا مدل سویتکا دارد کمپانی کینگ کجا اینجاش کجا و وزنی که چوت کن نسبتش هم اینجا ریگروف میشه آن چقدر دیدین نه yok اهمیت داشته باشین نسبتش ریگروف میشه نرخ این همون موشینکا میشه 10,000 روبلی و ایران موشه وقتی گیران میکنیشه این وقتی گیران میکنیشه ای کمتر نسبتش نیپرال مونده است ای کم ورودی برکون میشه خب یک دین وقتی که گیران میکنیشه و شرکت اینجا جوی زرمانش نشون میکرد و ایشای همه جوی پلوس همه کی جوی زرمان که تلفن جوی زرمان که این موشینکا تایپ سی است السلام علیکم آه برای نوز بچه نیست همینجا ریال فون برای همینجا یا اینو بچه هستن هنیش نپادرکه یا چیز دارم باید همین بگول هم دارم کیم کجا عوض این ویدیو هم بود کنم شما بلوز میامد خب الان این بوشه خب بارداره از هم که خبردار میدیم مطلقه ویدیو را از کم شونه صبر کنیم خب و موشینکای پرسنالی با این خیلی شما هستن IBGR و کینگ و همه وازبین جای زمانکوش هم همش پاسارکوش هم هستی جای شوت میاکوش خیلی همه چیش هسته اینا در کمپلیتشون همه چی را دارد مثل زندگی کابل همش هسته نرخ اینا موشینکا دیگه 10,000 بالا سر میشه پروفسیونالی همین پروفسیونالی 10,000 باش خریدار که چوت کرده بود و این خیلی نمونه موشینکا دیگه نموداش این جو دایا بولشون تباردار این همون موشینکا هم در جوش هستن میتونن که به مال زکات کنین واتساپ نمیرسید و خطون اگر که اومدن خواهید مثلا آدرسه ما شهر مسکو مترو بوترسکی تنگورسی در زیلیونی ببین مغازین موشینکا رو خطون گیرون کرده پروژه کلا میگیره میرین اگر که در دیگه شهر باشه هیچ بوکینست توصیه پشت راستی روان تو میتونین همین رقمی که در روی اکران دستین واتساپش نوشتین همین صورتی یه خب موشینکا گوز نشون دادم در ادامه ویدیو کداش مقبول شد همونجا اسکرین شات که واتساپ اپارتو نقشه گاب میزنه چند سوم دستافک پاسافکش همش خاطی گاب میزنه دستافکا با روسیه با همه شهرش هست با پشت روسیه رو میگه پشت روسیه پریمیرنا نوی خطرناک 300 روبل میگیره 300 چند روبلش هم 300 روبل استاندارد برای همه را خب باردارجی سلامت باشین تو دیگه دستافکا داریم پاسافکا نداره خب پاسافکا برای تلفن میشه خب الان اینجا باشه باردارج اویاکاس ریال اویا تاکید در تمام ویدیو پالیبون باید شما گام میشه برای که اویاکاس با هم در پورای اگر که مثلا بلیت ای توریست اومدن کوی ای این طرف با توریست رفتن کوی میدونید که به مال همین بلیت رقمی که واتساپ که اینجا دست بیو کشتن نشون شده رقمی واتساپ که اینجا دست 925 372 0388 به مال مراجعه کردن تو ممکنه اویاکاس هم وقت جا میشه گرافیک کوری اویاکاس از ساعت 10 ساعت تا ساعت 10 بگیر مثلا 10 تا 10 ساعت دیگه شافتی براسروش میله در کار تزمین کرده اپراتور هم مثلا مغازین از ساعت 10 ساعت تا ساعت 10 بگیر کار میکنه پروسه در واتساپ نمیشه حرکت میکنه برابر جواب میکنه سلام باشه تو ویدیو دیگر آدم روان زمانی مونده شده